Manipur buai wanglai kumsang ni somni pathum September tha thil thlengkha rilru athi theingang lawa wangin tun thumchu I hantar langdon te ang kumsang ni somni pathum September ni atranga ni som chung khan Bhutan khopui thimphua Asia chimchak lama omte tan bi ka kumbithlia football in elna South Asian Football Federation Under 16 Championship buat sei ania final hian India le Bangladesh in machonin India nau pangrual te hi Sydney Fire chakin an champion ani kha changli mi thang stadium ma in khela India tan meitei nau pang Bharat lai ren jam le kukinau pang levis jangmin lun hau kipten goal khat ve an thuna in khel chung jongin Bangladesh in an chang le thailo trophy and India footballer nau pangrual te an lo ho ani kha avoi nga na SAF Under 16 Championship champion team hian Mizoram player te an tel lo na in an team hian Manipura zona thak player pathum an tel an captain ngam ko hau mate te final goal thun tu levis jangmin lun hau kiple vumlal len hang singte an ni a district rang theu an ni an pathum hian an kumsom pangana an mangme khlom ngam ko hau hian ro pui takin India champion puin aram tan thil ro pui ti ma se an omna state Manipura loilu na tur ina nei tlat lo choi moi na no pui a hon po in khata a chen pui thin te mel mu tur omlo na mun ral tlan te omna mun relief kema a chom lu angai chung ko kima lim taka an om thin nakha meitei hoin hal ralin meiwa pa a chang zo to ngam ko hawa te hi imfala zo na thak te chen na veng pakhat khong sai venga khosani in Imphal hi India ta na thil ro pui ti tura football azir na mun atual len na mun ani thin SAF Championship Under 16 na India IO tur zon na hi a hau takle India rampum pui hi zon rang panga a then ni in zon rang atanga player tha som thum an thlan chu te chu an thli film le te a in thli film chhozelin atopa anjing a thazual somni pathumin India ai an o thei chau kumin me kha a Manipura buaina achu amek lai khan India marchakatanga India Under 16 team atel tur zonna Under 16 trial chu Silonga buat sei ni in heta hian imfala cheng zona thak rol thar ngam go hau hi atel ve a coach temit ala le India marchakatanga an thlan chuate jinga telin final selection atana ko mabak an ni a ko wan ni ma chu ma ni in lama omri turin an hotir ta hloma ma se ngam go hau hi chuan in le lo pan tur anei ve tlat lo khong sai veng imfala an in chu meitei hovin an hal chiat sak vek to awangin anu ba ka a unau pathum te chu bai vai takin an oma anua phei chuan technical relief kema an tlulut ta hial apa hi kumin September thla a in be na athlen vak na mun palela zirtir tu in a oma an omna mun hi buaina chu na sat na mun ani ba ka he mun tan tlang tu kong pui chura chan pur trumore roti na pal tlang suknu chu meitei hovin an thunun tlat si awangin lu le chuangai na a omlo a chung tenen du angin an in be mu mal thei si lo engtin nge a om zel don ti a chiang ta lo chutia mang ang taka a om lai chuan be sei lo lama tangin tran pui tu atong tatlat chu mi chu tu dang lovin an in le lo hal sak tu te nam pui meitei footballer lar tak ni thin renadi singani India football ngai ventu te chuan awang laia India midfielder thabera an chal renadi sing hi kan hrehlom nge yang coaching lama kalin age group a phei chuan India team atel tur thlang tu langsar takani mek Imphal khopuya football zirna mun classic football academy dinin heta hian ngam ko haule vumlal len te hi kalin an injir chuana ani nge renadi sing hian alo en kol to thin he rol thar footballer din mun hi a re thiam hle thiam viau ma se in bua sei na tha aneya a fit reng lo chuan final selection a an hnol ngei don ti a hrechiang chuwangin du sak takin ruah manna asiam pui West Bengal khopui pakhat football huanga hriat lo tak Siliguri a thian pa chu bia in final selection atana a in bua sei chunga an hne na a om thei dan tura soipuya alo rem chang hlo a hriat ngai lo te hne na thlathum thuak a omangai don ani Siliguri a omwang nuwa July thla cholkar thumna India Under 16 final selection na tel tur player an thlan chu lai lok mi somnga pani te chu Jammu and Kashmir khopui Srinagar kem tura ko khom anita a he hmuna hian training rang nein anin khel kualanga
อันจีงตรังเฮียนอัตราจวลมีสมนิปฐุมทันชัวอันนี้อังเกมนักมุนตานาสรีนการอันทันชัวชันฮีทัวร์นาเมนต์อันเคลนักมุนตูร์บูตันเนนอาศิกเลสาอินอันวางันีFinal Selection อันในจัวอินเดียไอโอตูร์อันหันทันชัวเมื่อจวนงำก็หาวีอัตเตลสัตเลียไม่นิลวินแคปเทนตานรวดอันนี้ตาอันนี้SAF Championship Under 16 na hian ram paruk in elin India hi Group A Nepal le Bangladesh nenen an oma Group B Bhutan Maldives le Pakistan te an om ve le thung India hian Bangladesh le Nepal chu sikhat 5 ve an ne nu in semi-final an luta semi-final a hian Maldives chu 8-0 ngotin an sop zuya final a harsat na lian tham tok lovin avoi nga nan an champion ta ani India ta na champion trophy ne na ron ho te chuan hlim takin mani in lam theu an pana zo na thak rol thar India captain ngam ko hau ve thung chuan pan lam tu ra hretalo ati ngai na hrelo chuan apate om na mun hembung relief camp Kangpok P district ami chu apan tangot mayani an unaw hi palini in afarnu pani tele an unawa mi papakhat jok te chu anu hovin Technopal relief camp an oma apala palel khuwa zai on venga omin zirtir tu ni ma se zirtir na thok man lek lawin meitei fir fiak pol laka an kho chan him tumin na trula tina chung te om na mun hi tlo po vek thei po ani chuang lo Kangpok Pi hi Manipur marlama zo na thak te khosak na mun ni in heta tanga ngam ko hawanu le pa te om na Technopal le palela kal tur hian meitei an ran zual na mun imfal le a che vel pal tlanga nga ya anu le a unaw te om na Technopal le palel hi kem som ni panga a in hlat ni in apate om na hem bunga trangin apa om na palel hi kem za zet a hla ani bok engtin tinemo anu le pa te om na muna hian balut thei ta te reng po ni se India Under 17 na khel tura ko thut thei an ni hradangin mun kil khor lutuk le veiwa harsat na muna om arem lova Kangpok Pi atang hian imfal lu kher ngai lovin olsam takin Nagaland khopui pakhat Dimapur alu theya chutatang chuan India ram khopui poimo zong zong pana olsam to chu wangin apate omna Kangpok Pi lama om athlang taringot mayani atrul huna in khel ngal thei tura afit renga ngaya an ram buain arel ruwa kwal na sahle ma se chumlo chatlawa a training renga ngai kumsom pangami ngam ko hau chuan him taka kanla oma wangin pathian hena kalom ngoi ngoya kan state hi boina na men lovin atuam me kania remna le muan na kan nei theinan malam kan pananga yani ti in thlamuang taka anom theinan ma anla ka tul zia soi India ta na thilro pui tak ti tu te hi Manipur zo na thak te chuan silai le ngen muleng kara po choi moi lo an du lawa Kuki Students Organization General Headquarters Bultumin KSO Sadar Hills Administrative Office Building a choi moi na hun puat sei anita ani ama ero chu anji nga pakhat levis jangmin lun haw kip chu an omna atanga jin chu aral mon lo e mawangin an puala hun puat seya hian atel ve thei talo zona thak player India left back vunglal len hang sing chuan keile kan team dekha mumang rama cheng ang mai kan ni hetiang din mun ro pui min thlen pui tu kan coach le staff te kan chuang tak zeta anni hian champion tura kan mamo zong zong training thatak nen min pe ani India ta na khel keini kuki le meitei te hian kan kara enghar sat nama kan nei lo kan om tlang veka kan ein kan in hova kan mu ho thin kan in kom ngei hlom em ema kan nui ho le bok thin football in hetianga om thei tur hian min khai kho mani atia kuki le meitei rol thar ten champion trophy an choi tlang thei chu Manipura haremna le buan na mahruai ani thei abei sei bokani India captain ngam ko hau hian an state boy na chungchang hi asoi thui du meu lova an zo jin dewa wangin hetiang hian a changa ama sabera chuan champion non le thei tura hun thra min petu pathian chunga kalom tak zeta kan state chu boy na chumin atuam meka remna le muan na om thuai se kadu tak zetani mi puin an tor na hi anasa ema chu wangin remna le muan na kan nei atrul tak zetani ati kumsom panga chawa upa anlani a thupui tling tak soi tura hanbei sei chi po an ni berlo chuti rualin an ram buai na ero anril ruwa alian hle ti an thu soya tangin alang thungani Kuki in Pi Manipur President Cho Ajang Khong Sai chuan he choi moin huna hian thu soin
an naute pathum chu afaka hetiang hun khir le har satak kara an ramta na thil ro pui tak an ti thei chu a chuan thu soin an hmalam hun ti che thei thil laka in thiar filima dul rufim tak putur le ram le namta na choi moi na lian jok le ro pui jok hon turin afuya he huna thu soi tudang KSO General Headquarters Information and Publicity Secretary Mimin Haukip le KSO Cedar Hills General Secretary Thang Tin Len Haukip te chuan ramta na fe chuaka ne na ro pui tak changtu te ram buaya wanga ro pui taka an lo dong song theilo chu poi an ti thu soin India captain in anu le pa te amu theilo chu an lai na thu an soi ve bok khatia khong sai veng imfala an in an hal sang nu khan ngam go hawa chung te hi apa tho na mun palela zai on venga an kho sajuya palel hi thingtlang kholian le moi tak in zariat somkwa pathum omnani in zo na thak meitei le naga an cheng hawa kumin meng ni thuma tlang mi le phai mi te in kara buaina achua khan buai velowin in ngei taka khosak ho an thlanga ma se meitei ho in bein a khomi ten an kara remna an siam hi an ti chiat sakta ani September ni riat khan palel le ache vel hi an bei chiama khamen lok in be na ti lova phechuan nun na chan le hliam an tamber na ani hial ome kumsang ni somni pathum September ni riat zirtop ni khan Tengnopal district chung palela hian meitei hoin zo na thlak le India sipai te an be thutawangin buaina na men lowa chuaka in be na satak khleng zuin meitei somsari chuang an thia mi za chuang fe an hliam bok zo na thlak lama mi pahni ka hlum ni in Assam rifle pakhat chu nataka ka hliamani boka sipai damdoi ina enkol turin helicopterin phurani sipai hautu te soidanin September ni riat zingda rukle achan vela palal le abul loka mol noi khua chu an kho hual vel tu tlanga in bun meitei silai keng intel khom hovin an beya khoveng him tura volunteer tele Indian Reserve Battalion ten an lo kap leta mi pui thabar chu abul nai Assam rifle le BSF kema an tlanchia meitei ho hi an silai keng pol meitei li pun le arambai tengol te baka Manipur Police Commando te nena asirukla athok chuak an ni awangin huang tau chin tok nei lovin an chea mi pui thabar tlan luna BSF kem chu an kap zui tamayani buaina achua lo unana anin kara veng tua Central Armed Force ten chutia meitei hoin ral pui beya an be tamai chungai theilowin palela inbun Assam rifle le BSF te chuan natakin an chang let ve ta ngala an mani pui tur hian a che vela Assam rifle te chu an indo lir theite nena thok chuak turin an in cha khom ngal boka meitei ho hi heirok wangjing kakwa soibam leikai le mundang danga tanga kal khom an ni awangin an thatnem hlea sangtel fe ni in an soi ama ero chu India sipai mumal taka ral dodan zir chuak ral thuam thatak taka thuam te an ngam lo hlea jingkara an in be na hian meitei sipai uniform ha paruk chu ka hlum an ni thuaya an ni lo po hi thi le hliam an zui tanwal meitei ho mang ang chu silai keng tam tak le thi le hliam phur na tur ambulance nen an thok chuaka maseba farzon Assam rifle te chuan an ti tur ti in tlang ram le phai ram in rina unapal kongpeng thuama an lo dang meitei silai keng an state police te nena thok chuak te chuan lul chua ton tlang tumin Assam rifle te hi an wawa Assam rifle te chuan kaltlang an phalsi lo wangin meitei ho hian tharumin an nora Assam rifle hian nodar tumin tear gas an kapa ma se omji anei tlem hle meitei silai keng te hian position la in an ma ni dang tu te hi an kap le ta mia maya Assam rifle te thinin tur lovin ahma ayana sa jokin an kap le ta meitei silai keng intipa ve tak te chu an thal ta phok mayani sipayan beya wanga sipai silai mutong meitei te hi ambulance na thiara an tam deu wangin Jivan Hospital kakchinga an leng lova engemaw zat chu Rims Hospital Imphal phur tlangan ni thile hliam an thatnem bokani ang ambulance atlan ni lenga ni ber Assam rifle pakhat chu nataka ka hliam ni in athi ni in media thren khat chuan an tar lang man nge a thian te pahni chu nalutuk lovaka hliam an ni bok he in beina hian vandoi thak takin meitei hoin zo na thak pahni an kap hlum bokani meitei silai keng palal le ache vel bei tura lu chho te hi an tam em awangin
pui tu an nei lo chuan Central Armed Force te pawh hi ne thei mai an in ring ani nge yang Assam Rifle an thian te pui tu ra kal te chu an hmeichhe Paul Huaisar zet mai meira pai bi te chuan chonulama Palel Bridge an lo danga ma se an ti fu lem lo Assam Rifle te hian Kirgas akapin an hnot dara lawat lan chia in an tre chel chul tamaya an tlan chiat na lama hian in pal hlomin an in rap kholo hloma an hliam ta phung mai ani meitei helpol te hian sipailam hina takin an kap zui renga tamhne an tum ni berin alang mase Assam Rifle in dolir thei Kasper Pathum lo thlengin meitei silai keng tombuk te chu an phin dar ta seng sung maya Assam Rifle te hian palel chu Kasper Pathum hian kil rang ranga hualin meitei commando le arambai tengol ho chu an hual beta darkar khat chuang an dang bet nge nge meitei ho chan hian mai an chan atluk lo te khop mai India sipai chai kol zet zong khoi van real chai kol ai po in anep chuang lo palel po tu lai na mai chingji peng thuama meitei ho le Assam Rifle te hi in bein thi le liam an om nual bok ni a hriatani September ni riata an in beina hian meitei silai keng sang tel rual te hian palel khuwa zo na thak te chen na in som ni vel an hal saka indang an hal zel turero an veng the palel khochum in pakhata arambai tengol tomru te chu zo na thak ten lu chuakin an tring mit dial ni asoi ani bok September ni riata palel le ache vela in beina thlenga wang hian chiang taka hriat china zo na thak pani in nunna an chana Assam Rifle pakhat chu nataka ka hliam ni in pahnih chu na lutuk lovin an hliam bok abei masatu meitei lam hi anin chan na salea chin chia thei chin tunge an ni ti fin fia thei mi somnga panga an thia tunge an ni ti fin fia mei thei chia lo te nen chuan mi som sari vel an thitling nge ya hliam phei chu an thatnem le Jivan Hospital kak chinga ringot po hliam za chuang omin hetaleng lo imfala tam tak phurlu an ni boka alo bera mi za somnga vel chu an hliam ngei ni inalang palel in be na hi anasat em awangin an in le lo an halsak chen na in nei lo te baka mi pui thlabar mang ang te chuan an sahim na zongin relief camp an bel ta hloma ngam ko hawan nu le anaw te po hian an omna atanga kem somni panga la ya la technopal relief camp an bel veta ani an pa berero mi pa kumsom pariat lingto ani awangin an khuale tuite ven him na thoka raldovin a fe chuaka palel hi achua san ve theitalo thalak hi han en wangula ahmasa jok hi Manipur zo na thlakten SAF Championship Under 16 na India Champion pui tu te kangpok pi relief game an champion an lompui lai ni in anu nung jok hi meite hoin India ta na fe chuak an player te Classic Grand Hospital Imphal janri an kil pui lai ani thung an din mun ain ang lo te